imani ya Kikristo, ibilisi anaiwinda sana, na anaiwinda kwa sababu anajua nguvu iliyomo ndani ya Kristo Yesu. Lengo kutaka watu wasimfuate Kristo, na ndio maana ibilisi anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha Ukristo anaudhoofisha. Duniani kote Ukristo unapigwa vita sana, makanisa yanachomwa sana moto, Wakristo wananyanyasika sana. Lakini nisikilize, hata Yesu Kristo mwenyewe alipitia magumu. Yesu Kristo mwenyewe alizalaulika. Yesu Kristo mwenyewe alitemewa mate, lakini hakuacha Ukristo wake. Hivyo watu ambao ibilisi anawatumia wanataka kuudhoofisha Ukristo ili ibilisi apate kutawala dunia hii.